kas daaw tenan Kristiyano yamun ligligat dan palalu una dan udung daan tatagu an adimalu lug I Kristo ku indah diot mainilaan nan gapun dipun ligligatan ya mawadadi pun amlongan emilawaki id abunya wae onan biag tao kun luta napnu ligat ya hai problema dana ligati panganusan ya naligat mon maawatan ku indani rot mainilaan dan gapun dipun ligligatan ya mawadadi punam amlongan temilawagi didabunian mali Yesus Kristo yadamu onta uyah ngatu ami yetaong yahanan mancona maawatan ta umo ayah ku indani ot mainilaan dan gapun dipun ligligatan ya